Delhi lama kachi nung tengo le hichi hanna nei wen ka teng ka ki pinna dingo jantar mantra ho cha government ja thei ne dinga ki pinna thei lung thim kan na do kan na thei thilpe hi han tin na junga ke pa thu ka sai na he ti e yc pathianin phathei bu han machal han to hen khulanga eki to ma sangoven slogan neo khan anasa mote o me pi hon he deu chu tu lai ta hi separate administration idal jing lai ta wa he a leader ho abang khar khan hi egal me teo egal teo e do teo ho koma gavalu nom na layo akhupyo lailong ta om assembly akhu member hi nom na layo ministerial bath chanom na layo deputy cm post na layo nom na layo he chu popular government na suspended animation he chu cham khat bo government he animated suspension ummai me hi in cham khat zo teng le ama ho de government ja hin phun ki thau deu suspension chu kila do ding he chi government formation home dan pa chu popular government ki ti hi tu biren hi mai thei a hi jong le e ho la alu ho na deputy cm khanong chang ke thei ministerial bhar ja hu tam chang thei hi ama hi lo jong le adang khat minister chief minister ho hi ding ama noya chu lu ho na ai ho to a leader ho separate administration ane phong do to ki hen mo sa ho ye amoy ho ki de hi it's chu popular government hi ya chu slogan is sab do popular government ka de le no tumbe sab do hai na to chu hi chu ho do na dinga alternative ahai pense pi han atile people's movement na ya chu people's movement ka de le yes tumbe isab do ha lagi kon tawam popular government ka de le no na de do hai na lampia hong jing lai ho student ho yan la mipi japi achile wale ho enche meche cho ho bazar kai ho lungse tan hong jaw pawin lang separate administration ka diye ti vesan che slogan hoite popular government popular government ho jita popular government popular government popular government people's movement yes 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 ikinep now gadil non mipi na dilo cha ikinep now mipi ikinep now gadil people's movement na ikinep now ikinep now tahe popular government gadila non kadai po ve na long se ta na chile wale ho ne ho join pe vela e bon chege wa separate administration dal khom heven jam kha chayo la on pa vela kadai po ve popular government kadai juve people's movement tin kilong to ten separate administration dal na na sam khom hite to en ana sam ke no hiten popular government kadila kadai po ve ne ti do ha aban le people's movement kadila kadai uve na kala logic kilang le do ken khalang kan sai kiden nor khalang na sai kid do hi tai popular government nor kadai po ve popular government popular government popular government popular government people's movement people's movement people's movement people's movement people's movement tu lai ta hi jingla thai
hal ko hati a kire te ko MLM mini ngã đi ông có đầu tiên năm mươi kia kau do he nuôi tao mà nó khắp bên nó cò nó đâu đủ lo do hati ka kau do he achi ozong long hai lo na lai sen he aki ho ozong le gam hoi ta gam len ta ne yo hila in len ta de ne yo hila community ho len ta in yo hila sound system hoi ta in yo hila ibola cho shumla pai lo na gohatia ga keu ham Hemanta Biswa Sharma Assam siam pa lu hol ngai ham BJP North East in charge pa Sambit Patra chapa amin ka jing ken chim hinte ho de amit chitai chapa hai phalau hel he Sambit Patra hai Sambit Patra lu hol ngai ham Sambit Patra BJP North East in charge pa lu hol na goti langa sum lo la ga ki ho hel ngai ham elo le CM Biren Singh Loi Papen pa Assam CM Hemanta Biswa Sharma Luhona Gohati langa ga kyau khel ngai ham ai lo le ai ho mi pi ho he thelo hidden agenda ipim ham ebola chu hidden agenda chu na mi pi ko ma na se na la yo ham na leng do ho chu mi pi hilo ham na cha chalo ham representative ho Minister MLA ho na cha chalo ham ipina sel ko no ham ke ho vona na ga hilo ham hidden agenda ebola sumlo na go jana che ham tui bonga holy ne lo ham Niulam galaga holy ne lo ham Chande laga holy ne lo ham Tengno pala holy ne lo ham Kanguya community holy ne lo ham Ayile bola MLA minister SOO KZC Gotia sumlo lo na meeting na ka bolo ham CM Assam Hemanta Biswa Sharma Itan bodhena naya ama holung na holuham Norris in charge BJP pa Sambit Patra ama holung hona sumlolo na gotia meeting gale khel ngayam amna meeting ne na deusong popular government form na tinga hin yes it do ham no it do ham ti meeting hi heti kisan jeng jong cho ke ho here sel ngai lo wa reject bojing thei thila he ebola chu kyo khom khel angai na tiu ham kyo khom de sei khom ding na de wa hi le mi pi na phone mi pi ho la yam hila ebola got ya na tiu ham a hi le igamu a safe boy a secure boy na ti uwa gamdal ha mi gama meeting la ga bolwa hi le na da ha mi pite elek sana vona pite nu nau chapang ho hoi langa su han hoi lang ge han na ti wa chu kyo nei da la wa na hon a safe a secure na ti na goti mona ju na chi ham ki gel phawi na sa chalo ham ka ti he mi pi ho hen kan thanai nau kain chit pan deu hitai mi pi kilung neu talo de mi pen ka rai du ke ka ke deu hitan he mi pi en 2027 ahe ka vono ne ki pitalo deu he mi pi ho na vor khan hoi crore khan en hong ki chole I pi na te deu am nang hoi ka ta san ji lo ne hi ka ta san deu ham ka vote crore khan hejong le 2027 la ka pi ta le ting na teu na khodam teu ta chuna ayele na enen hong khalai lang hen lang tua MLA minister yo en lang intending ki saw hejong le go theme na hen pile kain changa ko ma mane mo lo tin na kisan nem kai ho hen na hen mu hi jong le ngo elo le leader ho na mu hi jong le koi ham na mu chu 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो दुर्गेश बाबू वो तो सिर्फ ज़ूपी पे खेलने वाले जानते क्योंकि Pathen Ivon hi mihi na wa man lu tai sim pyo hi mihi achanga hing the pun ama ho ki ve call dinga administration
atol hi hechina dinga chu ki bai hom na mi me ama vote man lu ta pi he na he chu iki zo wa la padian long lai lo na he tu chana iki zo son je wa MLA minister phalo tam ta gi than do he akala apha ahoi a nai ama ho zala chu tu chan hin the now it's an ham khat au me a hin la 99.9 ke dile ke sei ke lo deng ama ho zala gan thei tho he ama ho zani ki tau hena hile e gam boundary ke so inten revenue ke so inten boundary police boundary ke so inten forest ke so inten e district ke so inten e gamo ke so dinga he e ho hello ka gam ani ki so chai ke he na ya chu a minister or MLA or representative or he representative yang katinom lo he representative ki dikhatsu democracy at me pi zo si dan sem na in bukhana om thelo ja chu irai yo hi half ki pi a kathalengen thu dan ga semen chen ka ti he na ama ho chon e ho dei bunga ho sol ba bo ta lo je ba twai gan thei to he gel to chat lo chen ki oi mo om ji lo he nang la ke idon mo ja minister MLA representative phalo ka ikan khau he na nano mo bai ya chu tu kal ichi thei ta de 2027 na election boycott ibona lai de he na separate administration imulo wa hele both electing and candidating na candidate jong ka hi lo de voting ang ka bo lo de na vote boycott no voting no candidating na no voting no candidating ibol do he na it is the best form of expressing our dissent na against both state government central government and our representatives na am ho zala gante hi chanai tho hi en if na no le pathin ni zo media ni apet pen e ko yong le kilo mo lo hi Avia ke chi sa ku na nga chiuten chi panel hi alaya hong chin pen hilanga hu signature campaign people's movement adinga na ega boldo hin ten chima sangjon separate kadilano administration na tido cha ready na khod chida separate UT kadilana LA na tido cha UTLA sorry separate kadilano administration ki meji to under article kadilano 239A meji o igison ei ana chibe che he to 239A ga sebo 239A habai 239A habai to 239A na under article 239A na diro cha apon la again UT kadile Union Territory no LA Legislative Assembly ready na ko tong tao na ready ole acha okay separate UT under article separate okay tu en lam ina hundiong le ana google wela 239A ipiam an heta okay tu ni kizo anu tin la ke macha de Ngap sentala ngap sentala tiap om da dai wala Vai, me bete na ke unta vai. Ai, separate. Under article